Kıdınca bir şey gamanına mançarı yüzü buluttak. Onu köşenten bu Burası parkacın planı programa kıtan bir kayan ile vardı. Kaçakta dergette bu yine cimiçeremine halaya çalışıyor, halaya çalışıyor. Kaçak tura proje kita karaman kita lihat bir de cevap var var küçükün kıdana oyun yıkılayına bir de bakımını oldular. Kine projelerden de bilyeteler bir ağırlıklı komisyonlar kine komisyonlar bu hidayet projeler olarak gelenler. Projeler şu davallar onu götürülüyor cevap. Проект был разработан, исходя по новым тенденциям. Сначала был разработан такой фирменный стиль, где мы вдохновлялись стихотворением якутского писателя, который родом из села Токёль, это Алампа, и его стихотворение «Люк-люк мальгостюр». В переводе это «белые снеги». И мы взяли за основу вот эту птичку, и вы можете заметить это на малых архитектурных формах, на навигациях, на картах и на оформлении самого проекта. Цвет, который был подобран, это такой серо-бело-голубой, также означает, символизирует именно вот это вот стихотворение. Тун көстүтүн хүрдәг сөйгәннән орбутта хараскатта тоя уата көһә барата искирбәк хүрдәг сөйгә көстүләк ки йөрә көрәр манлык сынянас тире болар кобылыйт. Инстаграмный бай хердер ва бар булдыр күледиге лехпет билсветнең хатаһлыгы лехпет. Нахачы булбут бу билген бихе агалар бутын кытта күләйди битигәр бутовой Аллаһтан хынянар битигәр маннык бихе место для отдыха бар булбута нахачыгай өсөдагана маннык объекттар тутулунна турдуннар дигән багарабыт мактанабыт үләһет җанга. Bu dizaynın ettiğine dizaynın her şey bu bihi hami bihi bu spot fişkata tattırık bittiğini bu ürek cühününden ağır hata uttır diye hanatın min kıram baramın onunla bullağına basar diye hami bu bihi ulus tutugar.